langlokso rong alam kia puthak pingkhat rongpi arong arat atumpen pherengke amei kepha pon. Bordhoi so polling station angkang arlo birth anniversary of Pandit Dayal Upadhyaya lapen PM Narendra Modi man ke baat a program kepaman pon. Kidam tang pai thongkep ani rong LP school athan bang Moheswar Kolita school tame chile damde lapen hem tame chile lide rajok. Pingkhat rongpi arong arat atumpen pherengke amei kepha pon. Pherengke amei long kithan pon atengke pingkhat rongpi arong aradatum kido kithak kisung dokoklo lapen adai kabe arong arat phansi raikom sakhi tum tame nepon cheklo lasi majok asong le nepon pusitame kilodak prangji hansi kachuningri padopon lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphantame rong asaratum aron ateng pen nang insai donbek thapusi kachuningri padopon lapen thu ladak litum rat pen chunirilo je ladak arat bahini ne bang phone amuni tum phan ke pondulo hala bang so bang phu atum phan stame prab jin pen law and order tum stame nang ke loji phan se nilin pen chunirilo athe adai kawe abang phu pinak alang tum ke ajar kam le chuklem tagali kheno kam le chuklem tagali lasi prabjin pen adai kawe abang phu atum phan law and order mate police atum stame prabjin pen nang loji phan se nilin pen chunirilo আমি langlokso area আমার রং এমই স্কুল মনীশ্বৰ কলিতা যোৱা 30 তাৰিখৰ পৰা আজি 24 তাৰিখলৈকে একো খা খবৰ নাই সেই গতিকে অতি সোনকালে তেখেতক ৰিলিজ হ'বৰ কাৰণে আমি পাবৰ কাৰণে Khang angkang Bordhoi so polling station arlo along birth anniversary of Pandit Dayal Upadhyaya lapen PM Narendra Modi man ke baat a program ke paman pon. Ake hai local committee president Sarup Singh Timung pensi mai patir pipon. Bangso amai long kachitong dun local committee general secretary Rup Singh Hanse local committee president Rup Singh Timung Mohila Morcha president ake hai pi Nilima Ronghangpi local committee member lapen rong asoratum chitong dun. PM Modi man ke baat arjudet api local committee president secretary tumpen thengpi arong tame epon. West Karbi Anglong pen Gretson Timung report News 18 Difu. Tak apa-apa, dia tak betul na.